ka sa salog. Samtang sa gawas na gulan nagdalugdog. Walay mahimo kundi magpaabot dinhi sa tugnaw ug huot nga airport. Tanan halos flight na delay na cancel. Pagkalami na lang gayod ipamusil. Apanwa sila'y sa lakay panahon nagdaot. Pasensya ko hapit na intawon na hurot. Lami unta ikaon, lami ipalit ug kape. Apan pitaka ko ay sulod kundi 20. Pag